Salam. Sama istighfar ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Saya nikahkan anak kandung saya Mendy dengan engkau dengan maharnya 3 emas tunai. Saya terima nikahnya Mendy dengan maharnya 3 emas tunai. Saksi ya? Siap saksi. Iqbal, saya nikahkan anak kandung saya Mendy dengan engkau dengan maharnya 3 emas tunai. Saya terima nikahnya Mendy dengan maharnya 3 emas tunai. Sah. Alhamdulillah.